Nakwatiro program enshonga yizoba kandi irizoba n'urwa gatano hebero na 2026 by'ukwezi ukwa kabiri umwaka ni 2026 program n'enshonga yizoba umuherezo yine Angela na Joina Kaburisho kandi tuje kubantu kutwara rumwe kwistya adacika 30 umsiteri yizoba natayisa ho umnyishindiro kwa district ya Buhweju Olive Katesche koyechenga na isha kuba natugambira ibintu bimwe cyarwisha kuba natsiga district ya Buhweju abo kuba inshuro yeyo neisha kuba nekwa umkwezi kwa gatano turukutandika parliament y'umurundo ogwikumnebiri biton program irizo abantu japantureba akuhaya hayanira intebe yo bwa speaker obwa parliament y'umurundo ogwikumnebiri na nebindi by'ubuhereza umbyanga gitu nakwatira program ndamutse habatu kutureba yabare mnonga Angela nanye nashemerwa mnonga abaturire kandi abakutureba amazina ni Nyakatusi de Oliver Koyechenga omujokero w'umucyara habwa Buhweju district nka Angela kuyayashoborire kandi nanye nashemerwa kubaha umukiganiro cyerizo tukerera cyaraha I know nshaka twereba mazira kwirenta ryomu konka tinkubura of course nimba ndimu umirimo ndijo parliament nekigendo mimisho by the way so tucinemirimo yo gukora turyonza kuzana mu budget so umurimo gukira yo gukora so nchiyo nimpereza abantu miri okay nko mnyishije akazi bita hande mutabari sakaruru yabari mnonga kakagenda akaruru tukakagenda je for me kakagenda je okay abo kuba abanya-Uganda bakaronda bebembezi which is very very good bakatera akaruru kabo baronda bebembezi babo abitukuteka kutwara omwogo misho okutandikana no kwezo kwa mukaga okay so nyowe nkanye kakagenda busha abantu kwareba bashaziremo bakaronda abantu babo then tuza kubahereza ubwire bagende bahereze turebe bintu byagenda yes yeah bitona ntureba inshuro yanyeriyo neyerura okendera ho inshuro yawe iyo kwiha umwaka gw'inkumibiri abenaga umukwistya hati ejenze leta n'ibindi shebikoze ko mu Rugweju ebintu nibingi ebitubase kusya abanya-Buhweju abo kubanka Buhweju nyowe yanje yindi kumanya ahiniziro mbwebembezi 2014 Buhweju ketarije kero kubimunonga Buhweju keta kujiwa no mwanya gwabire oba nogenda okahika ha mwanya gukakoma abo kwatwine nko muhando gwabire no guraba hanga kuzakaterera kurabo mukibira so okohika muhanda ngukomaho that you cannot go tokoyongerayo oine kugaruka nyuma konka ombwire obutumazira mbwembezi emihande mingi tukajigura ngoko kumanya terrain ya Buhweju kwerimbi imihande mingi tukajigura amashomero gakeyongeraho kurigero kubyabire biri amarwaro agutwashangire garumake munonga obwirobu twongire hagani marwaro mushanju amashanyarazi agabire garinka ha 25% hati turinka ha 77% 77%. So hariho binje bitukozire okwegesa abantu okwegesa abanya-Uganda abanya-Buhweju nabo batungiremo mugisha bayega reality yamagara gabo na nentura yabo government twire bingi etwongire twire sente zemyoga za PDM na nebindi bingi kandi nyowe nkomwebembezo mukazi nishemererwa abo kubangu nanye nyongire hwitafari aha abantu abanya-Buhweju kukira munonga abantu mere ningana n'ubwebembezi bwa Ugandeji. I'm so proud ngunanye nyine kimbasize kukwatiraho abantu abacara ba Buhweju nibamanya abo tutura hamwe twine binje bitukozere hamwe twina hiturigire kwegesebwa kwikahitwahika amukazi hati namanya gukora investment ninga kwekorra akatunga sente kwebisa nibatunga entasi actually yes abakicara hati nabo nibakore sente oshanga ine senteze tukekora muza group nk'abakazi twagira box twamanya kusavinga mbwenu financial literacy tukajega itwe nk'abacara okushira munonga abo mu district eje ya Buhweju so itwe Buhweju turigire hare kandi
twina hitukire kandi tureba nturiyo ntwongera twina hituriyo ntwongera kuza namazima ibyo natibikabireje hakiriho bikuburaburamo kukira munonga oruguto rwa korasi abanyabwejo rwo mu manyangu tusigira itwa bariyo mbahumura twarutebekanisa so eshaha yona riyo naza kutandika kandi nanemero mendisho yatandikije gukora nkentindo hati bariyo mbatereze ntindo ebinji bahereze hati no gukora umurimo tukagira uruguto rwa korasi twenda kongeraho amashomero sub counties zitine zine kutunga amashomero ga government amarwariro ga government yo sub counties twinirwaro ya health center ya kana erishemerire kubanduza constituency ya Buheji West so emirime kiriyo obwetaji tukibwine konka mbwenu nyowe ubwembezo bwanje buryo n'ubukwayo konka n'uburabe n'ubukwayo tukikomanyisa ngo nagenda nibwaga narwo mbanta pana kiryo mwibembezi hakiriyo projects zanje nyingi zishemereye kwa ni following of course za government abaronzerwe mbija kutekuriraho ahitubire twasi nabo bongera camps zanyize besta kwataga ebyo bya camp ni manyango burahamwe ho na biriyo konka hati kumukuza kugira ngo mugumo mu za camp ezo nkibanki manisa ngo obwembezi bw'abantu mwashisha imwe bebembezi timukwisha kushikiriza imwagire gukora ahabo kuba hariho camp ga page kugira ngo wogu takoragana nogu ningaje nyowe nko mwebembezi kandi twire naye bembera akire ni manyangu obwebembezi ni encouragegere okurga hasi central government mpaka hansi mu local government so mwaza kugira ngo nyowe kije ngumawe nyowe camp yanje neji camp neji at the end of the day abantu mbija kubura ki ubuhereza so ntutekwa koragana abembeza abaronzerwe abembeza abasya abantu abatiremo bwesije niyo shaha yo koragana yo kushitama hamwe mukakora plans nungi zabari yabo ababatumire then nandiyo ninyenda kubagamranye haro projects kubazira personal hati nyowe nkanye nyine projects zinabiremba nyine zitubire ntugenda nazo misho kukira mnongo mbacara boxi nishagaruka ha ground tujaguma tukora hamwe abo kuba hacirho bingi ebimbire nawe tiro pipeline abantu tamaka center kawe akasenta kanje nakanje n'abanyabuhwe kandi ekindi kuba kutuohereza batuhereza kuza kubashakira it is not a must ngosha ko munshaho yawe hariyo no banywanirira oshaka mu bitongore oshaka mu government oshaka nkahi because now no chimanya ngo hato mhanda ni ngumanyaje aho kuzana impetegereza nangwa nabandi bagenzi banje hati abibaronzere ukikira munonga bebembeza babuhwejo nyowe am ready to help kubayamba mwe ready kugira ngo mbayambe ahiba dayetekateke ngo nibendo buyambe bwanje ninje kuboreka ahibashemerire kuza ninga no kubashemerire gukora ahabo kubabweje ne yitutwena kandi abantu nibendo buhereza so nyowe tinkureba ngo campus na nebindi nkebyo bikabire nibyemerera umumisho ngo bwebembezi go gwentunguka y'abanyabwejo yes then ntureba tuyo ntuyerera kwese kwa kashatu ntukumanya munonga abweciro cy'abakazi ebe nebiro munana byo kwese kwa kashatu yes abanyabwejo no mukimanya bacara ngo ece ciro tukatukijaguza buri yeco ciro cy'abakazi in fact ebindi byo nakaba nimbaso butabifaho konke cy'abakazi nkamba nyine kukijaguza nabantu babwejo ka district ahabwe nshonga kore ko mukazi ngo bwire n'ubwogu abakazi bashemerire kwenyigira umuntu nguka bashemerire kwenyigira omubintu biri kubasa kureta esente omumaka so orunako rwo rwija kandi kikabire nkishemeza maguma mukagaruka mukarwijuka kwijusi abakazi kusimura abacyara kukira munonga banyina maka kumanya ngo bine responsibilities zo kuhereza abana babo kuhereza abashije babo kuhereza abantu bari hihi nana
ihanga ryona okutwariza hamwe ejo nayenda kwangu turebeho kacari yecu no kugira ngo tureba hinabebembezi binja namnonga obwiro ntureba abakazi binja bagira mu webembezi bakaza position zahiguru mu Uganda nico kikozereho ninga muyambere muta umukazi wa hansi ninga umukazi wa burisho kubasa kwetungura ninga kutungura ekaye akamukazi ubwo wenyu wabera ryo umurumo gwe no kuzara no korabana neka stop bari eco cyenyine nico kinarga kugambira nyewe nkanye kandi nangwa rivarone ebye byitwe bitukora nk'abantu manya wakwatira abakazi wabaretere mishomo kubashomesa okubarabeho okubarayetungure okubararebera makagabo na nebindi nkebyo ebyo byihireho twine ministry yona mpango eyine kuba nereba ahashongejo ministry ya gender yes. Ministry of gender and there are so many projects na programs nyingi eziba kutaho kureba ngo bayamba bacara okubashomesa mwenu nka sensitization kubashomesa okubabangura okubarabase kwetungura then kandi nitwe nk'abantu ababurijo twinera uroko kansozi ezo zikubasa kuyamba abakazi tukabashomesa kukira mnonga taro cyangwa tukubasa gukora apart from kubanza kubashomesa bakahindura ha mindset omukazi waburiya owenyima ho ngumanyo wa obwiro bwabamawe tari ngo mukazi wa hati omukazi hati namanya ngo inovo nanyizibwa bo kureberekaye obundi omushisha yabatariho takwija kutegereza hari izire ngo ahereze umwana kitabo omukazi asheme kuba yine makasento munshaho so ebyo tubasize kubikora okurigerera okurga aha government okuyatu resirene tuyamba nk'abakazi kutwihoko bakongera kutuhereza amagezi no kutubangura no kugira ngo nitu twijo misho tubase kugira okutwayamba yambana no yireho na necho hati nyoni indyaha ni ngamba nka member wa parliament ninyijukaho enyimaho position eketaro ya woman member of parliament wa district eketaro akata are directly elected member of parliament konkambwenu twahirwa bataho na neji ntebe ya district yabakazi so nyowe to me tinkumanya handi konko of course ko kuba no rebo mu statistics ezirho hati no reba ngo abacara twongirweho munonga okurugayo kuzo mbebembezi kuzo mu bina byentunguka abacara baryo ministries nibahaka ndabukimwe cyona hati no shanga abacara besimbira constituencies na hati tubine yabarabireho abizire direct abayisimbire n'abashija kandi nabo bakasinga so ekiyambere munonga abakazi kandi nimanya ngo twena abakaza hibari tubarinka okutwabire turi no wakuzo mu mashomero abakazi hati nabo abishya bana babishye performance ninunje munonga kugumiza mpaka na university in fact kwa kubarebera amahurire abana bagraduating nyumwazyo two girls were the best mu university babire bine first class they had 4.9 yes so no reba ngo hariho murimo murungi ogurukorwa mbakazi abacara kandi government nayo turecerire sincere etwatireho muri byona kandi ntureba ngo hariyo turiyo tugenda kurungi hari tukuzana twareba yes mweno muramo gwatereterezo ntereba karoro ka speaker yes ni manyamwe basote Jacques Katera koko muntu wabirije utakumanya naza kuteka ngo maybe ito abantu babirije into tukutera karura no ho muntu uri kuba natera speaker ningano ho kutora na speaker wa parliament abakutora na speaker wa parliament ni ba member ba parliament abaronzirwe hati nyowe ndiyo nifuma so hata aba baronzire abasingira karuro mu rundogo
bo bakuza kuronda speaker amazima tuineyo omukazi atuireyo and she has been doing very well konka nkoko kumanya akaruru na karuru kandi government ekareta democracy buri muntu urukwenda kwesimba nagirata na yesimba konka mwene hati nyowe nkanye nko mukazi nkanye nko mukazi of course kunkuheza mba selfish and it is natural harumuna nabandi of course harumuna abakazi kandi babona ba NRM kuna kubire nyowe hati ndyo mu parliament akarukanje kakabire kariga ko mukazi. Okay, that is it. Ota mention inzoro wo kutora. I think when mention yes. Una kutora na wo think kuza kutora. Yes, so yes. Think when abantu ba misquoting. Yes. Konka owire nubwo parliamentary neza kutandikensia of course enge nayo ekiriyone yamarira tekahereza mirimo yayo konka nishe nayo iriyo neza kutandika. Kandi akira kankabakariga kire akazibu munonga. Ngo kumukureba akarura kuba turi mukunuya mu districts zitu. Na ka parliament na kan kosi guri nkomoro so konka ntushaba abebembezi bitu abitutoherera karuru abajiro mu parliament ntubashaba ngu baronde ba leaders barunji ba parliament mwagira ba speaker barunji parliament ejo neba nunji kandi mugasho ba speaker ohireho gon goguha ohireho okwebembera Justin Chiko zanyu enshitamuza parliament speaker inemiro minji munonga omu parliament omwe harimu commission ya parliament kandi parliament kutugamba parliament otagira mu nimba ningamba harba member ba parliament bonga ejenju that parliament that building erimu abantu binji munonga the staff the support staff commission so many people abaryo mu building ejo so speaker na deputy we bavunanyizibwa aha kureba ngu ejo parliament na nabagira mubona baryo mu buteka kandi nibakora umurimo ogubashemiriye gukora enkiko kukikise nkiko kuri important but there are so many other things aheru yo kukikise nkiko eba kuba bine gukora ninja norebo bondi nibazimbaza heru yihanga baza kutujwekero ko mu nkiko ezindi noreba bine ku guiding a budget and so many other things so tokishikise nkiko konka hariho n'endije mirimo nkaba speaker eyibashimiriye kubana bakora kureba ngu parliament yazombuteka kandi ya agenda je yakoresha kibagirondire. Yes. Umchara uri bukateshe ko ikingani ndete yontorera ubwire bwitwayo banga bangura orukusibura omuntu wabo wejo no muretera butumacho webare munonga webare ku pereza kagishaka abampurikize kandi kusira munonga abanyahweje bagenzi banje nyenda kubasima munonga kandi burije nintura nimbasima mwebare kumpereza chance yo kubebembera mwebare kumpa chance yo gukora nanye kandi tukakora emirimo yitu basize gukora nyewe nimbasima kandi ninyongera kubasima munonga. Ekindi cya kabiri nyenda kubashaba mu rundogo ahabwo kuba hati tukatora nabandi bebembezi nimbeshengereza mubahereze chance bakore muze nyuma yabo mubasupporting kureba ngu bakore emirimo yanyu kandi babasyaho obwebembezi namanya twinerize buhati umuntu no otakarahire abantu baba batandikire campaigning akireba konkanye wenkabire ningira ngu abantu mbahereze time babase gukora emirimo then after 5 years numba mwarebere abantu kubarabe bakora ninga batakora no manyitomba tujajinga mostly after nkatri parliament yaburayo so mba tujajinga mnonga konka imbashaba mureke twatanise tukore hamwe tubase kutwara buhwejo misho nangwa na Uganda yo no kutwariza hamwe.
Okay. Yewe mnonga beitwana yebare kubumure bumurunji omu studeri sobana nyine mu omnishinjara kazagwa district ya Bwejo gon Olive Katwesche kwechenga uriyo na hendere nshuro ye beitwana ucuriyo mbebe biskando curiyo na hereza abantu ba Bwejo tabantu reba ebinte basize kubamba korwa omu district ya Bwejo aba enshuro y'enkomibiri abinaguma kwistia enkomibiri abinamukaga kandi bintsheshe mikwa nibikorwa omu nshuro ekwisha kuba n'itanu ku kwezi okwa gatano June Parliament iyo mu 2022 twabasa no kureba umurumo gwa speaker wa Parliament guha kandi bahabashimkwa amamutorana aho tukumanyira n'abantu batana babase kurgayo koreka okuba kwenda kwetsimba hantebeji abantu twamenyireho ne incumbent speaker gone Anita Amongo wechibineza NRM ntoreba twine na Lydia Wanyoto ogona wono wechibina echa NRM passes namuganzo wechibineza NRM ntoreba na Norbert Mawo wechibineza DP then arona MP ondijo ogono torinwe habwa Aringa South kana wabase koreka nguna no hariyona nandijo ariyo no wa Masindi. Okay. The woman MP wa Masindi district. Yes. Yeah, so abona abantu abayomba bayinzire jentebe kandi akarura konkisha kubana katerwa omukwezi okwa gatano umwaka ogo parliamentary kutandika. Yabare kutwegeitaho kwiha akutatanishira okwisebwira ubuntu ija kwantu barechereraho mutargaha TV West kandi umhereza wene Angela Natrinda kambe ndese ukurara kurunji weekend babere eyikorere. Ciao.